थानाय सालमारि 29/3/2026 सालमारि कक्टी साला सानजा जराव चीनी हलिडे बिसिबाय खबजाक 29 कृष्णपुर एबा 11 महारानीपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंति एवारनेस कैम्पेन बरंगनां सार सिनी तिप्रामथानि कैंडिडेट हाथाय दफना हामजाकनाय दफानि यक सामानाव फुनुकनाय सिनी बरंगनां सार उत्पल देवरमानि आग्रमबै हलिडे बिसिनि बीजेपीनि आदं 16 फैमिली एबा 16 फैमिली 41 भोटार तिप्रामथाव जॉइन दिफाइका बीजेपीनि तंहालक सित्रा रायदारक न नासले जागे हाथाय दफानि खरांग खोनावै तिप्रासानि बरमनो नाहारै बीजेपी को कोनो पद दो गेतो आजि आं मेम्बार दंमोन आं हामदांलै आं तिप्रामथाव हामदां दा तिप्रामथाव फायका हाइकेबा बीजेपी ओ तफियाबा साइतंगो हाइकेबा हाथाय दफानो फियगनाय हाइकेबा तिनि नर कयते भोटार हाइकेबा कयते फैमिली तिप्रामथा बानारो हाइके तिप्रामथा दाबो आं प्रमाणनिफ्राय जो आंनि जे बाराव आं जे 43 माने एक्चुअली भोटार आं दिनै आं जयनिं थायका तिप्रामथा हाइकेबा तामनो नाहारै नर तिनि तिप्रामथा बानारो हाइके महाराजनो हामदां आं बानागोन भाई महाराज गामि गाहामनि बयनोबो इंगे निनि सिनो मंगे पटल देव Purbo Kari BC ni Ward Nong 2 ni Panchayat member Musang Otol Devarmani Tifangbai tini 16 family BJP ya kari Tipramathawo join thepeka voter ang total voter ang 41 voters ang borno khabai khumbai habuwa garne ingai ani ingai tei 11 Moharanipur Telemura constituency ni ingai borang lamtak sugo mo chengrop se ewa fainai tamni ba gobang manano contact thaitong bele kana hambaina faimani जों मिलुबै सामु खायलायनाय गोनां कुइटु खायो आनि खाथिजाबनो उद्रु मुद्रुनिया जोंनो खोप्लायनाय तिप्रामथनो गभर्नमेन्ट फर्म खायनाय बेले बेलेखन हामबाय फाइका ताकलाय तिप्रामथा गामि गामि गोलैयै थानसांलायो फाइका ताकलाय तिप्रामथा kami kelai tancang lain anoroso se joto nikeplai Tipromotha se joto nikeplai anoroso se joto nikeplai Tipromotha se joto nikeplai hayung kotoro hayung genang